Kedua, bacakan surat Al-Lahab. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa Abi wa ma adna anu malu wa ma kasab sayangna naran dasalla wa ma adu wa ma tasallata fi dira bulumin. Yang dua, bacakan doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma raditu billahi rabba wa billahi dina wa ani Muhammadin nabiyya rasulullah. Yang kedua, bacakan doa keluar rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wa la quwwata illa billah. Ya, selesai.